Anya laki din! Nagalas at talaga ti ugali mga babae. Anya, nagalas ti ugalit ko nam. Ay napo, no kasano ti kinaalas ti ugalit, na alas nga amang ti ugalim. Bakbakitan ka pa'y mga raw. Anya? Ha? Ti ko nam siguro ngamin, saan ka atutupan? Nagbidot ka, salbag ka kide. Inauna ka nga adayo ngam siya. Imbes asi ka kumati na saysaya at ti panunot na, ngam saan mag. Si kapay laang ti mangirugrugay ti saan na pagkikinawatan. Anya? Amaw, manang Linda! Manipod na yan na kakaging gaita! Si kalaang tinaamamok akasta ti ugali na! Nagalas ti ugalim! Hala! Pumanaw ka no di mo kayat ti makangeg pa iti saaw. Ala! No addapay ti kayat mo nga ibaga maun! Nagbayagan! Anya laki day! Ibaga maun! Pumanaw ka kunaknay! Nagtangken matan ti ulam sa albag ka. Nagalas at talaga ti ugalim. Ha? Maalasan ka iti ugalit? Ngam di tarupam saan? Anya laki din? Masalbag ka! Unay kamatan bakit? Dagita kumamot ati liklikam, ti makiap-apa. Anyat kayat mo nga ramidag. Bye-bye aklatan kasta ka day. Bakit? Saan mo tadakas ti panagpakumbabakit? Adda basol mo. Adda mo basol na. Ngamno ko nam asika tinanaknakam ngam iso. Di si kandag pakumbaba. Kas lang day bakit? Ay saan? Ita apanawan, saanan nga uso ti agpakpakumbaba. Nang rona no adamat rights ako nada. Anya. Kurt, anya ko mati rights nga ilablaban mo. Ah? Adayo abak bakit ka ngam ni Estela? Nagalas akita na makiap-apa ka? Ay basta! Nagalas no nagalas! Awan bibiyang ko kunak tumay. Anya lakit din. Hindi pala kas dyan yung ugali na yabak. Naglang niya makiapa. Saan ko kumamot at utupan? Ngam aglablabas mga minon. Makapahay blood. Rupa na pailang. Ha? Di mo pala nga rot inako. Timbarsak mo idideras tap nagnak. Ay, adan to, mare. Saan laakas tati mapadasan na kanya no talaga at pagpungpungtutan na. Ay, wala mare. No, kasapulan ngay kami ti pagnakman na, di ikam. Awan ti bakit, no darasudos man. Nakalalaing asumao o na no perfect. Ha? Anong perfect ka dyan? Kasano ba na nagbali na perfect ni Inang Linda? Anya lakit din. Linda bakit? Anya ka dito ipupos mo iti Facebook. Tila adda nga ipupos mo may Anya? pasagid iti Facebook. Kaslam la ipaspasin mo daag ngawan apulos at adal mo iti kastangar aramidam. Ha? Ay na bakit? Noon nyaman di saan nyo nagkinawatan kini Estela. Gusto ko man. Sana kas tatar aramidam. Pus iti pamasagid iti Facebook. Ay, awan bibiyang ko. Kaslasaan ka bakbakitan iti kastangar aramidam. Anya nga iti kahit asawan na gito'y ipupos mo ama ipapan iti saan alegal nga gasawa. Ah? Anya nga'y matirupam, no saludsuden da ka, no legal ti panagasawa ta. Saan? Tana ikasar kamot ididamo nga asawam. Iso asaan at ilay pupos mo mat kuma, naimbag ni Linda. Tauray ko namon amay kadwa ni Lando alalaki iti biyag na. Ayos lang, ta saan mo't anay kasar ididamo. Kastamot ni Lando. Ngamdatangay ko ma. Sumardang ka man si Mario? Anya kamatan bakit? Nasaya at lang arudan ti bagbakin ka. Ngam kastapay lang ti sungbat mo. Anya laki din. Anya mo ni Manang Linda. Tila adda nga ipopost na iti Facebook. Ay, naku namon mare. Pasig mo't ang pamasagid ti ipopost na. Isupay Tinamat nga rod may diretso iti tao. Apas pasagidan na. Oray sa nang ipagka amuklatan ano asino. Ha?
Na Estela, isulang mo ti latest na kinaapa na. Tiyawanan pain. Bakbakita naman nakiapa. No apay mo't dayjay abakat anya. Ado, tikap apa na. Amin sa mo'tin akatrabahuan. Kan kaaruba na, kaapa na amin. Kasta talaga tinagalas ti ugali na. Kita amket awan kagayim na. Gapoy ti kasi ngamin nga ugali na. Basit laba nagpadakilin na. Ay, una yan. Bakit ngam super acting unprofessional. Iso lang ti bakit ngam amo ka kasi ti ugali na. Anya lakit din. Nakitak dagiti post na. Anya lakit din. Anya nga tano ag-post ka mo tapno makita na. Oho. Saan nun, mare? Kasla kami lang ang agpada iti panagpampanunot no aramidak dayta. Sa bagay mo't kat di bayamon, tago mga ag-post. Sapay pasig ap masagit ti ipopos na niya. Talaga bakbakitan nga awan na pulos tinasaya at asursuro na. Ay, naku namon, Mare. Talagang awan sursur na. Tanoad ako ay sana kasi ati ipupost na. Una, no addapay ko matikayat na nga ibaga kanya. Di umay ijay balay me, takasarita nak itinasayaan. Saan ko maakas ta a post. Di na pay lang arod ipost, tinagan kan rupak tapnumap na. Mabuting matlakad di. Patsyung matday dyan. Nalaing laga sumao, ngam takrut matlaing. Ay, ang nalakit dyan. Kaya langit din. Bigbigat pa lang. Nga magsasaron umat ang tipos mo, Linda. Kat, anya ko iso nga ti kayat ko. Apay nga minaya, bibiyang mo nga men. Anya? Ay na po, Linda. Unak ba't king kaasarda nga mong ti pasagid iti Facebook. Ha? Amom nilas na aramidam. Ipakpakitam laang nga awan babayin mo. Kunak manin. Sakpain ti mababay ni tigas tangaramin mo. Anya ka ba't kain? Ay, basta. Facebook ko da ito. Awan ti bibiyang mo no anya ti kayat ko nga i-post. Anya? No kaya da, kadyag post damit. Awan mo mang iparparit. Anya lakit din aya. Unay dahi na paragpampanunot mo si Alinda. Bakbagatan kan. Ngam di mo amo ti mabagbagahan. Amok ti aramidag. Kan amok ti post ko. Iso asar dengan nak si Mario. No awan na sayat nga ibagam. Pumanaw kan dito isang wanak. Ta mga numayraman ka iti pungtot ko. Pauna yan. Bigbigat ngam agkakanat tipos na daya bakitan. Wanya rod tatang. Nakitak mo't ladagita post na itay. Anya lakit din. Kaslasan na bakitan ako na. Wanya rod tatang. Ay, pasig pa'y matapamasagid dagiti ipopost na. Apay, saan nga ta dilawon nila kay na dagita? Dilawon na mo siguro Ta saan damot kiding agpada iti panagpampanunaw. Nga mamamutin ti ugali ni Linda. Ay, bakitan adi na kayat ti mabagbagaan. Ay, na yan. Pasagid na pasagid. Ngam kaslabagi na matlaang ti pangibagbagaan na. Anya? Katuan pasagid na pasagid. Pause a pause. Ngam kasla describe na lang ti bukod na bagay. Ay, dilagbayin ti awanan bahay na babae. Ay, kasla saan nga ron abak-bakatan. Isulaang ti agpopos iti kakasta. Di na amapan kasarita day tatawa paspasagidan na. Saan ko maapasagid a pasagid? Ay, nyalakit din. Ay, nusak lang ti kaskas na jawab bakitan. Tutup ako naktume. Ay, mapunpunwanak nga rudan, mare. Ngam agtap-tap lang. Numabalin, husto hindi pa nagsinong bat mi din. Diyak kayatin ang maulit pa. Ang amne, amin mo na post na iti Facebook at sikamot na ti paspasagitan na. Bayamon
Uray man no pasagid a pasagid, basta saan nakasagsagidan, tatong paak ko naktumag. Uray man no inauna kanyak no bastos man. Ay mo na, Mare. Ampay kiti na bay ang palangay. Tung pa mo na tapnak nakam. Bakit ang awan sursuro na? Abay, talaga ka di asan ka makadlaw, Linda. Apay, anya ko matimadlaw ko, Mario. Amin na tao dito lugar tayo. Ibagada akasla saan ka kano abak-bakitan di tar aramida. Anya? Aging gaita, saan ka paila nga sumarsarde nga pasagid a pasagid iti Facebook. Adda pa yung tinagkomenken ka. Una na iti comment na, very unprofessional. Saan ka paila nga nagpanunot mo? No adda man ti rumbang nga agpanunot, isuda, saan asyak? Anya. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Facebook ko daytoy. I-post ko ti kayat ko nga i-post. Kano kayat damat, di ag-post damat. Awam mang laplapad. Anya laki din. Talaga asaan asumardeng tiloko. Agkakanatlat dagiti pamasagid apos na. Saan nga ro na mamuma? Ibabas na pa yun ng ay, sige lata. Siya kumanmat nga ro, post. Anya nga mo ti-post mo, Mare. I-post ko ang naglaka ti mangipapan, nubagi ti pangibasaran. Anya, ay sos, matamaan at ibagis na repost mo na ita. Uray pa'y mairaman ang matamaan dagiti bito kakas kada atay na, ha? Awan bibiyang ko. Manumutan alawas asaan ko ang pinampansin dagiti post na ngam aglablabas matan. Ala, i-post mo, tamabasa na. Apay, iso lang ay ti amo na ti ag-post. Anya lakit din. Nalaka ti mangipapan, no bagi ti pangibasaran. Na, ti awanan pa'y na babae. Anya daytoy nga ipopost na iti Facebook. Anay ko, apayan ngay. Marigatan akmatan nga umangas. Ay, Mario! Mario! Ne, papayay. Marigatan akmatan nga umangas lang ay nagsakit ti barukok ko. Anya? Abay, at tangatanakan mo anay kontra iso akastaa. Awan ba't lakay, pang-aasim ba't ipan ako ninyo ospitala. Ang mga niya pa'y ti mapasamak kanya. Sana ka makaang, sana sayaat. Mara, mapit lang bakit? Mapit lang. Nakababay lakid di day tapakis istorya am si Kalinda. Day ti mag-aanab mo. Naglaing kang agpasagid. Ngam ita, tas ka tinapasagidan. Oray la iso ti paka-ospitalam. Ha, anya laki din. Ala, gusto ko man nalakay. Agkakapsutak lang arudan ng sao kapayla nga sao. Ay na, saan ang agsasawi ti kastoy? Namum kumamot ti mabagbagaan, bakit? Agasa man day nga aramid mo. Saan ka ang nagsarsar nga pasagid a pasagid iti Facebook? Ngam ita ang nakabasa ka mat iti post da? Nangirnag ka lang araw, anaming pinsan. Gusto ko man lakay. Ikarik, saan ako nga post iti pamasagid iti Facebook. Promise, agbalbaliw ako. Salbag kiti na damag. Ito lang man nga dakastaan na pasamag dito lugar tayo. Ay na, jakmet pagarupan akas jay gayam tinapasamak kan kwa na. Kalpasan anabasa na ti post ko iti Facebook. Una yan. Naimagkit di, to sana natuluyan ti loko, bakit ta? Kat, at dapay met ako no, ti gundaway ng agamiris, sikam. Agamiris pa nga tatikas niya nga style tao. Kasla saan mo din Pasagid iti Facebook.
Ngam ne, idi isumot tinapasagidan. Na ospital pa'y. No, anya lakit din. Sa pela kumaatag panunot mo tintiyawaran bae na bakbaketan. Kulam lang kami no, pakaidayawan na launa iti panagpaspasagid na iti sokmed. No di kat pakaibabay na. Nanggigigil ako masyado. Ano? Kunak idi abaybay aklatan. Nga makapapuno ngamin. Basol na maglaang ah. Gusto lang, Mare. Awan rin ba nga pagbabawya, may tinaramid mo? Anya lakit dain. Nakababain mo tanday ta adamag. Ay unay ngamin daya alinda. Na ospital, gaputa maligatan nga umangas, gapoy tinabasa na iti Facebook. Natamaan a iti kasta unay. Iso anarigatan a nagangas. Naimbag pa'y kidi tanarigatan laang. San na kita nalipatan? Anya? Katwan agyaman pa'y laang Ta saan anatuluyan ko nakmanan. Tano na pasamak dayta ay na nakababay na pakaisistoryaan dayta. Nataylaan. Gapuan ang giernad iti pamasagay. Makapaulag. Da kayo at talaga tatang. Pudnaw ti ibagbagak anak kao. Iso asaan anasaya at ti pasagid na pasagid. Tano jay tao matlaang anagpasagid. Kad nasagid ti batikulang na. Ay awanan. Pati panagang angas na kat maapektaran. Anya laki dain. Na, si Kamot Gayam, Linda, Manang. Kumusta ngayon? Ti panagangas mo Gayam? Mayat ka ka din? Makaangas ka ka din anaimbag? Kwa, Agpusak manan inton madamdama iti pamasagid. Agsagana ka ta mga nusaan mo manan amakaya kat maospital ka manan. anya? Ay, sikakit dimot Estela. Ala, huston, kat pakawanan na kumano naglablabesak iti panagpaspasagid ko iti Facebook. Ha? Amok ka naglablabesak. Kan nagbalinak amaag iti kasdya nga inararamid ko. Imbisa kasarita ka kumaiti na saya at ngam indalan ko iti pamasagid iti Facebook. Ni, nakakaskas daaw man ta na panunot yun dayta. Namiris ko idadak iti ospital. Pudnuti ko na ti kaadwan. Nakababain day jay apaka istoryaak. Iso nakaamiris akon Estela. Nasaya at nga rod ano kasta. Sapay la kumatag na nayon ng dayta apa nagamiris yung. Tapno saan manin ama ulit tinapasamak kada kayo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Aldawan, ngam adda ka pay laan nakatugaw di ta pagidaam ti Riyaw. Apay, awan panggap mau ama panagtrabaho. Ay, sana ka mapanagtrabaho, urang bakit? Nay, anya ko matirasaon taapay adi mo kaya ti mapanagtrabaho ti Riyaw. Ay, agkasakit ko, urang. Grabe asakit. Anya ko maday ta asakit. Adda sakit ko nga ansayate. Anya, ada sakit mo nga ansayat ay. Kaano pa'y day ta asakit mo? Ay, itay lang agsapa, urang bakit? Anya. Ay, uwan. Panagriknak at mabutangak mo na mapanagtrabaho. Anya? Uwan, panagriknak kat mabutangak mo na rumwar. Anya? Panagriknak kat mabutangak mo na makidupong kadagiti tao. Ha!
Panagrignak, kit kaslasan ako na tao. Salbag ka, Tiriyaw. Ah. Kasano ko matipan nakaambom nga ada sakit mo nga anxiety. Ay, napanak nagpa-check up iti doktor. Hasino ko mati doktor anang check up ken ka, Tiriyaw? Ni Dr. Teriaw. Neta! Nay ko mait. Apay nga agtapis ka nga'y urang bakait. Ala, tumakder ka di ta nagtugawam. Day talamang lukluko ti amom nga ramidan. Angkal, nakatugaw ka mat ngagmay-may sa diti paraangan nyo. Kun madlaw-anaw nagtipang panunutin nyo. Adda nga min sakit ko. Banay ka anakan. Ha? Adda sakit yo kunam Uncle Teryo? Uwin. Adda. Grabe ti sakit ko. Grabe talaga. Anya kumangay ti sakit yo, Angkal? Anxiety. Anya? Adda sakit yo nga anxiety, Uncle? Uwin barok. Makarik na kiti panagbutang. Kay kayat ko tagmay-may siya. Anya? Kaslalaalya pa yun di pa nagkita kin ni antim nga urang. Asos. Delikado nga rodan. Ano kas, Angkal? Kat nagpa-check up kayo na ay iti doktor. Ay kinalpasan akaanakan. Kay adda tumtumaran nyo nga agas iti anxiety. Diyak pa'y nga ron nakagatang. Tawan mo't paggatang ko barawk. Anya? Iso nga ron nga dak dito'y paraangan nga agpampanunaw. No sa dino ti pangalaki ti igatang ko iti agas ka. Manuaya ti kasapulan nyo tay kan kayo ti paggatang iti agas yo, Angkal. Ay no kasta. Ikan na kiti paggatang ko iti agas ka. Uy, Angkal. Ikan kayo ti kwarta mapaggatang mo iti agas mo. Tani, nakakaasi ka mo. Ay, uray mangtid ka lang iti 5 te pisaos. Umdasan na paggatang ko iti agas ka, oh. Mabit lang nga ron, Angkal. Ikan kayo ti kwarta mitamot lang. Ay, agiyaman ak, bani ka anakan. Apayan, Tiriyaw. Kunak mano agsaksakit ka. Apay day tatalo abuti ti arak di talamisaan. Ay, dagito'y nga arak, kinresita ti doktor nga agas ka, urang bakait. Anya? Inreseta ti doktor nga uminom ka iti arak? Wen, urang bakait. 3 times a day ti panagtumar ko iti agas, sigon kin ni Dr. Teryo. Anya? May sa abuti ti arak iti agsapa, may samot abuti ti arak iti aldaw, kan may samot abuti ti arak, sakbay amaturog iti rabe. Ay na, Tiriyaw. Napukawan ti limbang ti panunot mau. Aramidem pa yan a doktor ti bagbagay. Kan pagagas mo pa yan ti arak. Mala, panawan na kon, takayat ko tagmay-may sa urang bakay. Nasken at umarukon ti agas ka, tapno saan ako maro ti sakit ka, nga anxiety. Di kay samutan sumsumrok iti trabaho yo, tatang. Di kamutan makitkita arumor ama pa nagtrabaho. Ay, adang amin sakit ka, way na anak ka. Anya? Ada sakit yo, tatang? Anya ko madayta a sakit. Anxiety. Anya? Ada sakit yo nga anxiety, tatang? Wen anak ko, grabe ang sakit na ita. Makapamauyong, makapamagdate. Kat, amo ka din ni nanang dayta a sakit yo, tatang. Ay, kinabayagan nga amuna, wen na anak ko. Anyat marikrik nayo ay tatang. Panagriknak nga raw, kat kaslamataya kaon. Anya? Panagriknak kat kasladya ko naganggaangas. Agkakanat ti sumsum kaniti isip ko, anak ko. Ay, delikado nga rodan dayta mapaspasamak kada kayo, tatang. Delikado no jak makatumari ti agas ko, anak ko. Ha? Awan mo't paggatang ko iti agas ko. Urayik latan mauyos ti biyag ko. Awan ti tatang mo, no nataya kon. Anya lakit din ni tatang. Di man sa ti kasta. Saan kayo pa'y amatay? Panunot yu laang dayta.
Ay, mataya ka talaga no jak makatumari ti agas ko uwe na anak ka. Agsardeng tipitik ti puso. Anya? Ay, no kaya't yu ang makita dakpaya si bibiyag. Ikanda kiti igatang ko iti agas ka. Ala, wan tatang. Ikan kayo iti paggatang yo iti agas yo. Jak kayat amatay kayo. Masya na kinanggal teriyo, kasinsin wena. At dagayam sakit na nga ang sayat eh. Wan ka nung arot kasinsin ba ni? Inikak iti agsapa iti paggatang na iti agas na. Italaan amuak nga adagayam sakit ni tatang nga ansayat eh. Inapuno na, kasinsin wena. Inikak mo't iti kalman iti paggatang na iti agas na. No saan ka no ang makatumar iti agas, mabutbuteng kanulatan. Kasta mo ti imbaga na kanyak kasinsin. No saan ka no ang makatumar iti agas, agsardeng ka no ti pitik ti puso na. Saan analaka da ita sakit kasinsin? No saan ang makontrol ni Uncle Teryo ti sakit na nga ansayat eh. Madadail laki de, tilimbong ti panuno na. Ay na, nakatangkaya ganjay init. Ngam nakailad ka pailaang dita sofa teriyaw. At dangarod sakit ko, urang bakat. Anya, day tamanan sakit mo ti ibagbagam kanyak teriyaw. At dangarod sakit ko, nga ansayat eh. Kunkunam laang day ta sakit mau. Ala, tumakder kanta kuyugan na amapan aglaba jay karayan. Ay, mabuto nga karumuar, urang bakat. Anya, apaya kabutang mo ti rumwar. At dangarod sakit ko, nga ansayat eh. Ansayat eh. Day talatan ti ibagbagam. Di mo pa yan kayat ti mapan agtrabahaw. Kayat mulatan ti agil ilad ken agin inaw iti arak dito'y balay. At dangarod Push sakit down! Di ka nagsaaw. Ammo kon ti ibagam. Ibagam manan nga da sakit mau nga ansayat eh. Na. Tulungan nakit di amang galgal ka nagiti murang ta. Ay manjak. Anya ko matipagmadyam ti riyaw. At dangarod sakit ko. Ay, anay ko. Apay ngagsipat ka ngay urang. Ulit nga ibaga nga da sakit mau. Salbag ka. Ay day tati sintumas ti sakit ka nga. Day ko. Sumipat ka. Kumugtar ka pa. Ay nagsagit. Daliday ka ba? Nagbaybay sa dito'y paraang ang paritiryaw. Wen pare Felipe. Hadda ngamin sakit ko. Ha? Ada sakit mo kuram? Nakaro pare. Makapatay asakit. Nena, hanya kumangay dito sakit paray. Nadagsen asakit pare. Hanya karon dito sakit paritiryaw. Ansayate. Ha? Aan saya ti kuram? Anya kumanay ta asakit? Sakit iti panunod pare Felipe. Ha? Makarik naak iti panagbutang. Anya, nukas ta adan bagbagtit mo. Isalbag ka. Hawan bagbagtit ka o. Agas laeng ti masapul ka. Anya kay aklase ti agas na ita paray. Mala. Iya si Degmaw, tilapayag ba, tayaras saas ko ti agas na. Paray, denggagaw. Ha? Naita mo lang kayam ti agas mo, paray. Ay, umay ka nga runang, sa kaun, ti baka mo agumatang. Ay, let's go, pare Felipe!
Ay, dua pa'y abuti ti arak sibang ni Pare Felipe ti agbayad. Wan, sak bayad si Ma. Dua pa'y kaarak. Naibusan ti arak alakaw. Na. Agbayad kayo kidain tanay, nabarbarte kayaw. Ay, kabaalan mi pa'y ti aginom sibang. Da nagbunay, mangted ka kide iti inuman mega arak. Naibos nga rudan ti arak alakaw, tiryaw. Nagkulit kalaki dinaya. Pare tiriyaw. Kasalunan ito nga. Matay ka laki rin. Kurang ni doses tiyagas mo. Ay, wan garol, Pare Felipe. Nasken ang matumar ko ti husto a dosage ti agas ko. Tapno sa anak amatay. Anya a dosage ti agas ti sasawin nyo adwa. At dagamin sakit ko, Simang. Anya ti sakit mo tiryaw. Anxiety. Anya. Wan, Simang. Kat arak ti agas ti sakit ko. Iso amangted ka ni ti arak. Tapno sa anak amatay dito isang 100 sinam. Anya. Kasano asaan nga agsakit ti ulam? Kanabarbarta kasimbang pat itirabi ay. Di mo pa yan kayat ti mapanagtrabaho. Anya lakit din ni urang ay. Agtrab-trabaho akmat Anya ko matitrabahom. karpentero. Sa dino ko matipagtrab-trabahuam teriyaw. Agtrab-trabaho ak iti panunot ko, urang bakay. Anya, agtrab-trabaho ka iti panunot mau. Kasano ko manapasamak dayta? Sintumas dayta ti sakit ko nga anxiety. Anya, ansaya ti mananti bagbagam teriyaw. Makauma dayta nga ibalbalikas mau. Jak nga rod malapdan ti ag-overthinking urang bakay. Anya mananday ta nga overthinking nga ibagbagam teriyaw. Karaman ti sakit ko nga anxiety dayta overthinking. Nalabes a panagpampanunaw. Talaga adadail ang taulom teriyaw. Agkakanat na kita ibagbagam. Ada nga rod sakit ko. Puston! Ah, Di mong dakdakamatan nga da sakit mo nga anxiety. Ay na! Siyak samot ti maadaan iti sakay. Kumusta Derek namang galteriyo? Agsaksakit ka kadiban? kimaro ti sakit ko ba ni kanakan. Ayan ti kadyo saan anggal. Nagtinakan na depression ti sakit ko baraw. Asos, delikado nga rodan, ano na danggayon iti sakit na depresyon? Nagpagaton ti dosage ti agas ko baraw. Saan laga na 3 times a day ti tumarak nga agas. Anya? Nagbalina na 5 times a day ti panagtumar ko iti agas ba ni barok. Sapay awan ni gatang ko ti agas ka. Ay. Matayak tulatan Saan anggal? Di mo ipalubos ang matay ka. Ikan kay di paggatang mo itagas mo. Ay sigurado ka barok. Wanang girl, awanin ti sabaling agtitinulaw. No saan ada tayo nga agkakabagyan. Ay, agyaman na karoon ano ka sa bani barok. Ay, nagsingpot ka kanakaan. Nagaduma ti bisita dagiti agkasar akaruba. Madlaw abak nang dagiti daduma. Gapo iti panagkaw-kawas da. Ha? Ay sus, ni tatang di agsarsala ay salunan Kat, ay madlaw na barbarta. Ay namang ibabay ni tatang. Isunti buy-buyaan dagiti tattao. Sabay nagalas tila nga nang agsalsala.
Ni, maragragan di sapin na. Agawid ng tatang. Di kay mangibaba ini tiyo kasaran. Buyahan na kayo lagi ti bisita ng agsasala. Di nagmanlapdan nga agsala, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Happy nga raw. Anya happy. Umay kayon, agawid tayong tatang. Di nag-iguyaw, wena. Kaya't ko pa iti agsala. Ay, sus, tatang. Maragragan ti sapin nyo. Sapay, awan brief nyo. Ay, nakababain at talaga. Naragrag mo nga ang paisunti sa pin ko, anak ko. Naragragan! Mangibabain ka, Tiriyaw. Nakita ang dagiti tattao day takas latutpek nga idulgulin mau. Anya lakit din ni bakat. Hindi laki din eh, bakit? Day talatan agbarbar tagtiar aramidam Tiriyaw. Ibabain mo pa yung tibagay, medyo kasaran. Nabarte ka nga raw, bakat. Kita manday talangan. Di mo pa yan napuutan ang napugsat day tagar 30 sa pinmaw. Anya lakit din bakat. Hala, ingka bagala iti sapin mo ija aparador. Agparparang day takasla agsarot at uklay nga iduldulin mau. Nagaduray tarablaba ang amurang niyo kinitatang, nanang. Hay, sinalbag day jay nga abam. Di nakpay amo at tulungan nga aglaba. Aldawan ngamjak pa'y nakaluto iti pangaldawan may. Ni ko matatangan atin nagluto iti pangaldawan nyo, nanang. Ay na anak ko. Jak lamanam na mga agluto jay amam. Day talatan agtugtugaw kan agid-id ti aramide na ija balay. Atew na pa yun jay inutel a tao. Nanang, Nauma ako, nuwe na anak ko. Siyaklatan ti agtrab-trabaho. Di na kun matulugan ti sadot nga amam. ala, siya akong timang itulo iti lablabaan nyo, nanang. Inki agluto iti pangaldawan nyo kinitatang. May samot at tilapia at imprito masidaan ta urang bakat. Wan, gaputa day talaang ti kabailan di kwartak agatangan. Anya? Jay laang kagudwa abagi na ti sidaan ta. Sidaan tan tumanen numalam di kagudwa na. What? May salang nga rutin at tilapia? Gudwa ang bay. Di ka nagreklamaw. Ala, day tala kagudwa abagi ti sidaan ta itateriyaw. Ay na, sinalbag na laklakayan. Nakaturog manan dito yung sofa. Nagbigsa pa iturok na. Agkay warapay nagitibado na dito yung sala. Di na pa'y amo nga urnosan. Ay na, mauma ka talagan. Makauman ti kastoy nga aramiden na. Aywan, amo konti aramidag. Maya at daytoy anapanunot ko nga aramiday. Urang bakat. Kaya ko... Apa yan urang? Agbulbuligaw ka umatanda kiti matam. Kaslamasan sa niban ka iti dagis nga espirita. Sos! Ngir ka mo tinakasla asaw. Ay urang! Anya ka rin di mapaspasamakan ka.
Panagrik nakot kasla akmatan aso. Anya! Anay ka! Ay, kinagat mo mo tanda ka! Anay ka! Anay saan? Ay, di na kagat ka! Ay, tumraya ka! Taray, teriyo! Taray! Ay, nauwi na anak ko! Ay, tulungan na! Nay, apay tatang. Nagtartaray kayo mo't ni masidag diti balay. Ay, Apay nga agdardara ni katakyagyo. ay, ninanang mo anak ko! Apay ni nanang tatang. Ay, nagbalinan nga aso! Anya? Kasano ko maanak pasamak dayta? Ay, kaslag tiwilan nga aso ni nanang mo anak ko. Ay, itaray na kanya ospital. Diyak kaya ti marabes anak ko. Anya? Apay akinagat yun ni tatang nanang. Gonggo na. Dayjay ti maganab tinalaing ngagpambar. Ibagbaga na nga da sakit na nga ansayat tapno makainom laang iti arak. Nanang? Kurang pa'y dayjay ngay naramid ko kunkwana. Hagsaga na ti awanan bain alaklakayan. Ay, orang. Ay, nakimbag ka ka din. Ay, rabiin. Ay, rabi una yan, maturog tan. Na. Apayan orang. Agmimiyaw ka matsain. Panagrik na katkasla akmatan pusa. Anya? Anay ko, kinaramutan mo tintirupak orang. Anay ko, nagsakit. Pa'y ti karamot. Ay, anay ko manan orang. Kinaramutan man ang tirupak. Apay nga, ay nagbalin ka mata na pusa. O anya, amom itantirik na ti malukluko ti riyaw. No ada sakit mo nga ansayat adamat sakit ko nga agkabel. Anya? Daytoy pay. Ay, ustaw, orang bakit ustaw? Ay, pakawanan na kun. Kun naglaang nga na sakit ko nga ansayat Kun naglaang na jay. Ay, ijak mo tandagin umiti arak. Ay, tulungan kan tumatan nga trabaho. Ay, pakawanan na kaun, orang bakit. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisan. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din. Inton bigaton ti panagpalista itinagandag di sumali di singing contest, nanang. Ay kasta ay anak ko. Wan nanang, kaslag pang nga duha ka sumali. Naibagamon kanyak idinapan alawas, akayat mo ti sumalay. Suportaran da ka anak ko. Adu kami amang suportakan ka. Ala, mapan kami inton bigat nanang, kaduak ni Floyd agayam ko. Kayat mo asawan, oray saan kan akadwaan. Uray saanin, nanang? Dua kami latan kini Floyd ti mapan. Sige, inuday tati ko naman ako. Masapa kayo nga rod amapan ijay ilay inton bigas. Ay na, sampay la ko ma. Sampay la ko matasing at mga ama, friend. Ha? Ayun gayam, anya nga iti kantaram no bilang laeng. Aday suggest ko, no kayat mo. Anya nga dayta? No nga jay One Moment in Time by Whitney Houston ti kantaam. Ha? Saan ang kanta amarigatan iti dayta? Saan? Kabailam day dyan? Namin anon akinantam idi day dyan. At dapay ti 2 weeks apa nag-practice mo. O sige,
Ngam pa nga asim praktisan na ka na imbag. Katuan mo't nyalaki din. San ka baybayan? Agyaman ak munay, friend. Anya. Ni Mara, makisali iti singing contest para inton fiesta? Wala nang. Isumod da ita tinadamag ko kadag iti babarkadak. Anya. Ay, una yan. Ay, mangibabain lakit day no maabak. Maabak ka talaga da yan, nanang. Naglalaing dagiti kalaban na. Anya. Agpakalaing tumot kami. Kunam lang nalaing ako manta. Silang tumot lang. Ibagam tumadkat di kan kuana no maranaam. Magibabain laang. Uray saanan asumalsalay. Ibabain na laang ti apelyedo tayaw. Naibag kumamata. No saan nakapadpada ti apelyedo tayo. Ti apelyedo na. Taayos laang. Day tangarod kit. Daka ito ati mangibaga, nanang. Ala, bay amaw. Tasyak ton ti mangibaga iti inana. Kaman, di ka pa'y maammo abagbagaan ti anak mo. Tapay. Adda ka di basol ti anak ko. Apay, saan ay abasol ti panakisali na iti singing contest? Anya? Ay apaw, ibagbaga kon, mangibabain laang iti panakisali na, nang runa no maabak. Nay, anya ka din day nga ibagbagam. Ay na, di ka man agindidi, sika muna. Naimbag kumamat, no saan tayong agkakabagyan. Naimbag kuma, no saan tayong agpapada iti apelyedaw tayo slaang. Berta, saan mo't adakas ti panakisali na kut? Mangabak man no maabak. Ayos la ang kanyak nga inana. Anya? Mangmangag mo ka day ta ibagbagam. Mangibabain nga raud. Apay, saan mo aya maawatan ti sao amangibabain? Nakarkaraw no maabak. Anya laangan nga iti bagat ti tao. Agpakalaing naman. Kasta ka day. Anya, ay unay day ta na panagsasaom si Kaberta. Di ta ka man langan. Anya? Apay akasta mo tanti bagbaga ni Auntie Berta, nanang. Ay, jakman ammo iti dayjay nga antim. Nakuna na amang ibabain ka kanaw, nang runa no maabak ka. Anya? Ay una yan ngay. Nanang, mga bakak manwan no saan, ayos laang kanyak. Sa anak mo't asim mali iti singing contest tapno panggabak ti mga bak. Ha? Si mali ak to build my confidence. Saan atap no mga bak? Nasaya at takasta ti kapanunuta man ako. Ala, ituloy mulat na dayta. Mangabak ka man wenno saan, suportado aklat ta nga inam. Oray anya pa iti ibagbaga dagiti dadduma akabagya. Agyaman ak unay, nanang. Ay naapo, nagsingpet kayo kit di nga ginaa? Ha? Taapay na ko nam dayta. Wen ta saan nyo tutupan dagiti kakabagyan nyo asumana o iti kasta? No siya klaan ti pangpangagan dagiti kakabagyak iti kasta. Amangan no pinasubsuba kon. Saan kami ngamin akasta kininanang? Nasingputinak. Kanawin na nga ibilin kanyak. Ti kanawin apa nagpakumbaba iti amin abanag. Liklikan ti ama, aging kakabaulan. Sa bagay, puno dayta. Hanggang, no maminsan ngamin, nagpakpakumbabakatan, kaslakar-karuan daman. Ha? Iso amayat man, no maminsan no sumumbat ka, tapno saan damarwan. Ay hala, gusto daytan. Saan adagita kabagyam ang nag-aalas ti ugali na ti pagsarsalitaan ta? Agpraktis ka din, ngagkanta, tapno si ti mga aba.
Inton bigatan ti singing contest, anak ko. Ay, wan nga rod nanang. Makapasan na ay ang makapadanag. Si kakit dimot. Awan ti rumbo nga pagdanaga, manak ko. Kabaulam dayta, si kapay. Sa bagay mo't kit di mga bakak manwan no saan. At least, mapadasak ti sumali iti singing contest iti munisipyo. Katuan mo nga main. Saan nga amin apakisalyam, kat masiguradom ang mga baka. Wan nanang. Malakit din. Isaganam dagiti usaram inton bigat. Tapno nakaredy amin Awan, sa anak ka napagasatan nga bak, friend? Nanang. Ay na po, it's okay. Awan parikot iti daytan. At dandulat at igundaway mo si kakiti mo. Unman, anak ko. Saan ko maamasa irtiriknam? Gapo iti pan nakaabak ko. Saan mo't nanang? Nasaya at nga rudno kasta. Sa nabali, friend. Taadun to pa iti singing contest sa mabalin mo apakisalyan. Wan adun tupay talaga. Oh, anya nga ita. Ay na, magibabain kayo kitding agina. Anya, Kunak tumangamin ang maabak ni Mara iti singing contest. Anya nga'y kumangamin ti laban na kadagiti kalaban na naglalaing da. Berta. Pag-aasi man. Sad yung nga usaran ti apelyedo yo, iti kaadwan ti tataaw tanay. Mangibabain kayo. Ibabain nyo laang ti kaapelidwan yaw. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nay, apay, saan mo pala maaw-awatan ti kayat ko asawan? In short, mangibabain kayo. Naimbag kumamait no saan nga agpapada ti apelyedo tayaw. Ay, No nangal-alaan nga medya agpakalaing nga anak mo iti tured na tapno sumali iti singing contest. Anya ngay nga rudita, naabakla ka nga raud. Ay na, nalabas apa nang ibabain na iti apelyedo tayaw. Anya lakit din. Kastagayam ti bagbaga na dayjay nga Auntie Berta. Ay una yun. bay amo na nako. Dagiti kasken kwa na, san arumbeng atutupan. Saan tayo nga ugali ti makisinsin nung bat kadagiti tattao nga ababa ti pannakaawat na. Ay, sa bagay mo't kit di Kasayaatan nga agpakumbaba tayo latta. Bayan tayo nga ibagada ti kayat da nga ibaga. Tinapatag ket nasaya at tayo latta kadakwada. Wan nanang. Jay ibagbaga na nga ibabain mo kano ti apelyido tayo. Bayam laeng. Day takit di ti agbalin akarit mo iti biyagan ako. Nanang. Tano agsakit nga mintin akam kadakwada. Awan tinasaya at nga ibunga na. Iso never mind ako nada iti English. Anya laki day. Talaga mo tasan nakasardingan day diya kabagyan nyo, anya. Wan nga rod. Ang dalat na nga dati maibaga na ang negative iti amin nga aramidak. O na yan, saan mi mo't ita abibiyangan? Ngam isuda, manakibiyang dalaunay. Di mo pa ilalinipak. Tapno at pagnakman na. Bakbakitan. Maawan mo tinasaya at may baganakin ka. Dayta nga rod. Iso ano minsan, kung nada arispituan ka no dagiti natatayangan. Ngam kasano arispituam ida, no kas kumaiti ka bagya matila ibagbagana itilikligotam, anya laki din abiyag. No minsan, sana mawawatan. Bayam, awan tinasakit abakrang ko nga uray kanayon na nga ibaga amang ibabainak kanaw. Sa bagay, stay humble, ika nga. Pero kapag sumusobra na, sapakin mo na. Marwang, sumanao. Di pa lang harod nga iso, ti simali, ti sing contest. Parang iso lang harod, tinangapa.
naklakit din no saan kan nga agawid anak ko. Inururay ka. Rabiin, gamapay nga itakalaang. Adala na pananmi kadagiti babarkadak nanang. Ayunay na itan. Kanayon matan akasta. Lukatan nyo na ito eh. Nakitak adito yung emunag di lalaki ang nagtatakaw. Miko anak ko. Anya ka din dahi tao eh. Lukatan nyo! Nas ka na matiliw na ito nagtatakaw ang lalaki. Lukatan nyo! Nanang, Anya! Apay na aramid mo ti kastoy, anak ko. Nakababain. napasubok lang nanang. Dagiti babarkadak ti akin aramid iti panagtakaw. Anya! Ay naasyak ti mababain iti kastoy nga inaramid mo. Anya laagan nga iti may bagadag iti kakabagyan tayo. Nanang? Saan ka mo't mabisbisinan? Nga maapayanas kan pa'y lang agtakaw ka. Ala, husto nanang. Malpastong matlaang na ito eh. Anya ngay, Berta. Hey, Berta, kasarsarita ka. Amom, jak malapdan ti agal kita. Ay, makapaulag kayo nga gina. Tapno amom. Anya? Idi si Mali ni Mara iti singing contest. Nakunam kanyak amang ibabaeng. Nakunampay asaan min nga usaran ti apelyedo tayo. Gapot amang ibabaeng. Ngem anya ngay ita. Ay, Mona. Ala, ibagaman kanyak ita. No asino ti mas nakababain kada tayo. Siya kasi mali iti singing contest ti anak na. Wanaw si kang agtatakaw ti anak na. Ay, mabalin ka de. Saan aday ta ti pagsaritaan ta ita? Ado ti parikot ko. Iso ajak kayat ti ad-adapay ama stress. Parikot mo ti agtatakaw ng anak mo. Amaw, iso akas jay ti anak mo. Gaputa kurang iti nasaya at asursuraw. Ang sa bagay, kasano ngamin ama isuro iti nasayaat. No mismo nga ina, kat awan ti sursuro na. Anya laki dain. Anya? Kunak iday nga anyaman ti mapasama, kat napakumbabalat ako ma. Ngamjak malapdan tingiwat ko ita. Gaputan nalabos ka mo ngamin ngagsasao ide. Oh, anya laki dain. No agdaman ti mas nakababain ti aramid na kada kayo. Isuda! Ay, mas nakababain ti panagtakaw, ngam ti panakisali iti singing contest, nga uray saan ang napagasatan ang mga bak. Oo na yun, nagita kakabagyan nyo. Naglaing da sumao. Ngam isuda magayam ti mas nakababain. Supay Ado ti sa uday di. Ibagada pa amang ibabain na kano. Awan kano ti babain ko asim mali iti singing contest. Agpakalaingak kano. Ay, anya ngay ita. Diyos mio, Marimar. Apay, awan nga taaya ti makanda. Isa masapol nga agtakaw di kasinsin mo. Jakman amo. Awan siguro at igatang na iti bisyo na. Iswa ka sa pula na nga agtakaw ti loko. Nay, si kamot gayam insan. Naimbag man ta saan ka na ikulong gapo iti panagtakaw mo. Anya? Apay nga may na masapul kang agtakaw. Saan aya nga insuro ni Auntie Berta asan anasaya ti panagtakaw iti san ako kwa. Manggad ka ngamin nagdaklan na tabagim. Anya ka din dagita nga ipagbagam, si Kamara. Nakunak da ito'y ata nalabos kayo idi ngagsasaw nga gina. Anya? Ibagayo pa amang ibabain idi nagisaliak idi singing contest. Katawan mo ti dakas ijay. Mas dakas pa kit direta inaramid mo Mangibabain iti apelyedo ako nayo. Anya ka tagtakaw. Ay, Diyos mio, Marimar. Iso ano maminsan,
Panunutan nyo nga umunasak ba yung nga isawang dagiti agkakasakit asarita? Insan, pasensya ka kuman ha. Insan ka dyan. Di ta ka man langan. Nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anya, panggap mo ti lumaban man a counselor, lakay? Wan bakit? Dahil ti plano kita. Ang lakay, di na pan nga eleksyon, naabak ka. Ang mga numaabak ka manan ita. Saan kumamit nga minakasta ti bagbagam Maria? Di ibagam kit de, mga bakak. Ay, alaa, adakin ka dayta. Lumaban na ka talaga bakit? At dagamin ti plano kita, anay dumduma. Itikas dya plano, masiguradok ang mga bakak. Anya day talakay. Kat ibagamat kanya nga asawam No idinapan nga eleksyon, naaba ka, gaputaawan ti inwaras ko a kwarta. Anya? Ti plano kita bakit? Agiwaras sa kiti kwarta. Anya? Kayat mo asawan, gatangam ti butos ti tattao? Vote buying, kasta ka di? Kasta na. Ay, agar-aramid ka. Intun kon. Di ka di madaragan bakit? Planado ti amin. Amo ngay suday tuyin ti kundaway kong agtugaw kas kansilor iti ili. Pangalam nga rod iti dakkel agatad nga iwaras mo iti tattao no bilang laang. Ha? Ay kano kasapulan nga ilakok ti lugang ko. Aramidag. Agtugawak lang nga kansilor. Bakit? Ay na! Diyos mio, Marimar! Ay, sana all masaya. Makapailik nga rod, Mare. Dandani ak naidugmam itay di kalsada. Apa niya adanda ni pailaang mare? Ay, di ka paila na idugmam nga rod. Ay, sika talaga, ha? Amo, Mare, lumaban mo't gayam manin ni Tonyo akan silorita. Nalabsak nga rod agiti kaslabakes at tarpulin na iya kalsada. Isukit ni makagapagistayak na idugmam salbag. Anya? Manan? Wan, Mare, ay na, pakanawam. Ay, naabak lang nga rodin itinapan nga eleksyon. Kan naabak pa 3 years ago. Gamita, napigsapi lang ti pakinakam na lumaban. Kat, aramidin na nga rod ka no ang negosyo ti politika no bilang tamapagasatan ang mga abak. Tiyawanan bain. Iso asan kayat nga ibutos na iti tao. Nga po takasta ti intensyon na anang sirra kiti politika. Pudno day tamare, awan kat babain na lumaban manin nagposkol ti ropa na kunak manin. Awan lat pamatik ang mga abak dahi dya pinarswa. No dakas ti intensyon na iti politika, no sirkan na laeng tapno agkurakot, otot na. Ha? Ani lagi ding. Makapaulag man dayta. Makapaila ka talaga na, Naabak lang nga din hindi na pan eleksyon. Gamita, lumaban man na Ay, amok ti ugali day di atonyo. Sarkan na lang ti politika, tapno agpabaknang. Agkurakot iti kwarta ti gobyerno. Day tangarod ket na. Padpadala nga rodin nga wan nagadalan na. Nangalalaan na nga tamot ay ati turod ti pakinakam na lumaban. Supay, arig na lang nga padpada nga gipaspastor iti kalding. Yamni, agnayangay mo tinakansilor ko, no? Ay, jaklapat yan ang mga abakday jay. Oho, amo ti tattao, no kasano ka bangsit ti bangsit na.
Duada paikit di ang agasawa. Sumat. Hay, sarikanda nga agpaiso ti politika. Ngam saan agserbiti panggapda. No diket, sarikanda tapno agkurat. As easy as that. Anya laki ding. Anyat ko nam? Ilakom tilugan talakay? Huwag ko mabakit. Ay, awan kami ng taamok apangalaki ti kwarta pagkampanyak. Naibus ti kakaiso ng iduldulin ko. Anya? Amin mo't kami na malabsak kita gigil na. Narigat mo na, no saan ko apat gan. Amang ano iso lang ti makagapo asandak to nga ibotos no may nga eleksyon. Ay, katsi ka, loko nam nga ilakom. Huwag bakit, ilakok lang eh. Di ka kanimadanagan. Tanong mapagkasata na ang mga bakas kansilo. Adun to tilugan ta. Saan lang at halun o pat. No di ka 5. Anya? Huwag bakit. Saan nga imposible na ita mapasamak? Laki di mga baka. Anya laki din. Nay, apay pare, magmag na ka matawin. Ha? Apay tilugan mo nga eh. Ay na pare. Ila ko kun iti na panalawas. Ha? Ginatang ti kumparing anday ili. Ay, kasta ya. Apay nga ngayon lakang pare. Nagmayatan tilugan mo. Ay, saan ko kumangaroon nga ila ko pare? Ngamawan nga minan ti kwarta. Nga usar nga kampanya. Iso napilitan ako na nang ila ko. Anya? Padasag mamuti strategy. Dagiti naglabas sa politician pare. Ginatang dati boto si tao ka. Anya? Vote buying ti panggap mo pare. Ay saus. Madinsa pare. Ha? Una yan. Pare, iso ano turuda ka nang ila ko itilugan ko. Sana balin? No mga bakak to kas kansilo. Ore man, no 5 ton tilugan ko. Anya? Ay, si kakit di mo pare. Kasla ko na malimaban ka lang nga kaunsilaw. Tapno agbabak na. Ha? Ay, saan mo takas na pare? Lumabanak, tapno agserbi. Ay, anya lakit din nakapanunutan dayta. Diyos mio, Marimar, kunak maning. No siyak lamay sa. Uray siguro bayadan na kita 500,000. Saan ko ibotos? Ay, oray siya Oray pa milyones titid na kanyak. Saan ko nga ibotos? Nagalasa ka panunutan. Ay, oray siguro warasan na amin ti umili iti ribo-ribo no di damot kayat ti ugali na. Awan lata. Ay, wala. Amo ti tao ti bangsit ni Tonyo. Duwada nga gasawa. Iso pay Iso nga awan pa matik ang mga bakday dyan. No siyak mo't amaysa. Oray ikanak iti mano aribaw. Ha, talaga jak kayat nga ibutos. Ha? Panagkakampanya pa'y lang, ng kasta una yun na pangas kan lastog na. Kasanon nga ino mga bak, di ka nakarkaraw. Ay, wala na. Putno da ita. Ha? Itanto, kaya pa nagkakampanya. Numasabat dita kalsada kat naka-chin up. Ha? Ako namlan bagi na ti dalan. Day tangarod kat. Iso ano mga bak day jay. Sigurado nga ad-ad pa'y amanayunan ti lastog na. Mangibadok iti pada na atao. Ado ti saan nga kin kaya tamang ibotos kin kuana dito lugar tayo na. Ha? Amin kami a pamilya. San mi nga ibutos oray karuba. Tanagalas mo nga min ti ugali na. Ken kang runaan na. Nagalas mo laeng ti intensyon na iti politika. Anya? Naibusan ti kwarta naglakwam itilugan lakay? Un bakit? Nagbiit ang naibos.
Aduman nga minti paggastusan ng runa ng kastoy pa nagkakampanya. Anya? Kasano nga rod itan? Pangalantan nga iti usaran tangag kampanya. Kat ni, adda pa'y dualawas apa nagkampanya. Dahita nga rin ti pampanunutag bakain. Pare ko kumanay, no sa dino ti pangalaak. Una yun ay ati kastoy. Pampanunutag. Anya nga tano isaldak pa ilang da iti balay. Anya? Un bakat. Uray isaldak pa ilang iti bangko. Sa nabali, tano mga bakakas kansilor. Sa kainta dagos. Kan makagatang tamot lang nga dagos iti lugan. Basta mga bakak lang. Anya? Promise bakit? Narigat mo tagkampanya nga awang kwartana. Ala, adakan ka day tatunyo. No ti panagkunam kat pagsayaatan ta day ta, then go. Isaldampay laang day to'y balay. Ngam siguraduam laang amay sublimat lakadata kalpasan ti eleksyon. Anya? Agraman ti balayaw, kinay saldamon, pare? Juan pare. Ay, nagastos talaga tagkampanya. Ay talaga nagastos sa pare. Taagi warwaras kan sa mga amin tinagdadak kalagatan. Ha? Dahil tamit tinadamag ko pare. Juan pare. Putno dahi ta. Agiwarwasak ngagpaiso ti kwarta. Kahit kulaang tagtugaw kas kansilor. Anya? Sana bali dahi ta kwarta. Uray kasano kadakkel ti magastos ko ita pa nagkakampanya. Tanong mga bakak. Masubot ko amin nagastos ko pare. Kumita akbay. Anya? Ay una yun dahil ta kapanunutan pare. Kaslamla ko na nga aramidam talaga ang negosyo ti politika. Saan kumamit akasta pare? Saan matakasta pare? Sigakit di man. Mala, di ta ka man lang. Ay napaw, nagturod mo ton anang isalday ti balayda. Nupudno day ta adamag ah. Puno day talana. Ni Danilo mat tinang ibagaan na. Ay una yun. Nagpigsa ti pakinakam na anang ilako iti lugan kan nang isalday ti balayda. Gaputa sinigurado na ang mga bakas kaunsilor. Patsimot no mga abak ti kasyan ko ana. Anya laki din kunakmanin. Mahirap umasa. Nakakasakit lang ng damdamin. Ibagam man kadakwada dayta. Ay kat ibagak to no maabak. Kalpasan eleksyon. Anya, ay marurod kan ka ah. Oray pa agkisiw itirurod na. Awan bibiyang ko kunakmanin. Una yan. Talaga amang namnama ang mga abak tayo aton nyo ah. Ayun maring. Sure win ka nung arod. Gaputa nagiwarwaras iti kwarta. Apay, umdas ayaday jay apang ibasaran tapno masigurado na ang mga abak. Ay, anya lakit di. Amumutan, mare. Agasam man. Ididamo, inlako na tilugan da. Sa ita, insalda naman ng tibalay da. Ay, anya ngay nga taman ng ti sumaruno nga isaldana, wano ilako na. Ay, kit ni bakit nan ati saldana. Tapno daw sa rin na pagkampanya, kan adapay ti iwaras na iti tatao. Anya? Ay namare, asino kumangay matimayat amang gatang kinibakat na? Oray siguro ipadawat na awan mga yat. Malay natin, may mailawaan. Ay, unay na biyag. Gapulang iti gagara mga habak iti politika. Mailako kan maisalda amin nun asan arumbeng. Anya laki din ko na manin. Apay, nagunagmatanday ta pa nagsan na ay mulakay. Inton bigatan di pa nagbubutos. Bakit? Makapasinahay siya. Lakay, awan ti rumbang apagdanagan ta saan aya? Napan a milyon ti kwarta nga inwarwaras ta iti tattao. Iso ang masiguradok ang mapagasatan ka.
Ibutos da ka, dagiti inwarwarasan ta. Sapay la ko mga rod kasta bakit? Iso asaan ka ngagsanay akasta. Gaputawan pagdanagam, kunakmanan. Anyamot tan ti kasta. Salbagit di. Awan serbit ang amin ang rigat kan banog. Ay, oo na yan tikastoy. Dagmaklon da ito na pasamak. Apoy na abakak. Sana mabalin da ito ay. Ay, nahalakay. Ribo-ribo dagiti tattawin warasa kiti kwarta. Yung apoy ang mabilbilang laang tibutos ko. Anyangay nga, Rod. Ala, agulibag kan lakay. Nakababain ka dagiti tattao. Saan? Sana mabalin ti kasto na pasamak. Iti kinaadutin warasak. Nasurok lang asang agasot tilang ibutos kanyak. Manuti butantes dito ili tayo. Ala, huston lakay. Pang-asim, agawintan. Uray agungat-ungat ka dito iti mano nga oras. Saan mo ang mabaliwan ti resulta ang naabak ka? Ay, naapaw. Ay, nagmayat mo tinday ta pa nagkatkatawa. Uray, saan mo nga ibagat katawa? Amuklatan, mare. Ay, makabalag. Nag-vote buying ko naman. Yung naabak mo't latatiloko. Kaya man, ribo-ribo na gitinwaras na kwartang manulaang dinangibutos kan ko na. Oo na yan. Dahil dati makapanatnet nga uri ang vote buying. No, mo ti tao ti bangsit yung takas ng intensyon na iti politika. Awatan da ngagpaiso ti kwarta. Ngam saan damot nga ibukotos. Oo na yan. Nagturin tuman nga na lumaban kas kansilo. Kat amo namot iti bagina. Anagalas ti ugali na. Pag nakmandamot ita. Nalpas ana ilako ti luganda. Kung naisalda ti balayda. Para makita man ti laing dano agkoremot lang. Anya, sakti pagutangam iti kwarta, tunya. Uwin ko manana. Ang mga nuad na nawad-wad a kwartayo. Pang-asiyo ko matapautangan dak pailaan. Ha? Pangsakakla ko may jabalay may ana isaldak iti panagkamkampanya. Anya? Ay, aping amin nga insaldam. Insaldam ka de, gaputa siniguradom ang mga baka. Ay, una yun, dayta, tunya. Nana, Daytoy lat maibagakan ka. Uray ilako kan isaldam amin, tapno laeng adda maitad mo iti tattao aso katibutos da. No di da kalatta kayat, awan maaramidam, maabak ka talaga. anya? Inawat da dagiti inwaras mau, ngam saan da ka mga imbutaws. Anya lakit din. Ay natunyo, iti kasta ngamin nga ugali yu iti asawam. Awan gasat mo iti politika. Anya laki din. Anya? Sika? Umuutang kanya? Ha? Anya ay kumamot ti maipautang ko ken ka. Pangaasim kumamatan No awan na talaga ti kwartam, ang mga no adam mo mamabalin ngagpautang. Ay na, awan ti amok manang Maria. Aday ta, sinigurado yung amin ang mga abak ni Tonyo. Iso nga inlako yung tilugan, agraman balayo. Insaldayo, gapulangi ti politika. Anyangin ita, nga. Anya? Ay, pasensyakan man ha. Ngam awan maipautang ko. In kayo umutang kadagi jay, inwarwarasan nyo iti kwarta ribu-ribu, iti pa nagkakampanya. Anya? Ang mga no isuda mo itla ti makatulong kada kayo. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw,
Anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.